form you know ebi ede ensin about to edwa ede afasede womayi empanifo elive womo life esi efa enunti no ema obuo emba womo ehune no enam so ema chese Ghana for enitimemufo no ebi ede womo ano esi womo eso ese womo asofo no so eka ho ebi enti womo kan eni kwanse womo eyi womo ehu efrimo esanse wo ne se empanifo no eji timemufo ni sika ena de eye enioma womo so enken hu se Asare no anasa asofo no so eji church members no so sika ena womo so de ye eye womo enioma enti womo nyina the value is the same enti womo kan womo enka womo enso enho enka ho no mo nya se dane da womo criticize eye politicians enko a na womo aka womo ano atum edi every asofo no enho na ebusefo ansa na mde asofo yi ensem mo kan ye ebetu edwa na meka mo sem eye ochade herbal center ena so yasen ema yedi edwumadie eba ebebeso mo abre ene abrebia na enu nti no ochade esem yare biara ete eye woso eye diabetes eye entihyewa eyare meche asthma ena ebiemu nso so no bema entimi ensore ewuo wowo ano edro ewo honum oba wo ntimi enwo oba wo tese wahemfie ho eho entimi enche emfa emma na enu nti ne mema ba na enu ane se wo mo ekono se fa ne number ewo screen no esoi na ene no endi eye kasubom na wo yare no eto ebetimi etwa ho fa ne hunam fam nyina wo beye ede amao papa na yebo ede era ensem no emu enom eye alabaster sofo eye papa Prophet Kofi Odro wodi nsemi bebetu edwa ese wo hu onam social media ni titu ni Facebook na wo hu se the youth no boys and girls no edi empanifo atema na leaders na temam aya na o eye ne yapa eye nanso enam se anyamesuro eni leaders no emu no enunti ena ma youth no etimi edi womo atem womo exhibit eye nyamesuro no enunti na womo nsusu no enhunu se womo di obuo ema eye womo na enye ono enso enkwam ye papa Bishop Charles Agyin Asare ono nso na no kwese da wo cheso di ni preaching etu edwa na wo kasa ena wo chemu SM enye womo esuro nyame no enya de se womo be use eye state no resources enya de se womo be fast state ni esika edi achisi after womo ankasa aslimu enye den emma a womo betimi di se sika no aboa na no na nam so amache se enkofo dodo na kasa ede efa ho na ebusuafo ye papa Bishop Charles Agyin Asare ensem etu edwa no moma menkenkan emfa ema mo sing. A government officials who fear God will not employ people who are not qualified but just belong to his family or tribe or party, not thinking about the people, whether they can deliver or not. Leaders who fear God will not go around chasing girls of their daughter's age with national resources. We NHS and then someone wadi etu eye ejan otosu ebiem sem. Leaders who fear God will not jail the poor, who steal minor things as against leaders of officials who flees the nations of millions. We ene someone was sansom ede eka eye ehun and what also ebiem no or say leaders who are stomach direction leaders and those who are just grabbing for themselves and their families. They don't fear God. Na ninsem we ya wode etu edwa no na ama commenter eba no ebusuafo ene esewani ensese ye ka ede ehrewo dodo na esusu esem eye no kre de wo ka no de ewomu na nti so asofo no susu no enye sa bia na wo mo eda no ediem se ye mpanifo ana ye leaders no massive wealth from ye sika ye tua ye taxes na de keka eye hu eri chesi wo ma ansnimu emma wo ye daughters of their ages and as nkofo girls of their daughters age na wo nso asofo no ye den ya church members nso eba wo mo aso ye anase wo mo enase eye wo mo nso sika na wo mo nso ede ye wo mo eye enti so wo mo bo mampanani ene eye na pamfo etiri so wo mo nso mo wo mo ankasa etiri so ebi esanse wo mo nso eka ho ebi na comment no mama me kwan na menkenkan ebi emfa emma mo say godly leaders don't match wealth with God's name under the pretext of preaching. Ono so edia wode eba ye eno ni free eye oben Daniel eho and Richard edia wode eba was say godly men use the money of their congregation only different. What's the only different? Or they are above
reproach ono so e de eno obu say godly men are ya asofo wo so use wo church members enso esika e de ye wo mo eye anasa wo mo e de wo mo dance so e de free politicians e ho anam ye nua bi enso so e de about say godly leaders don't build religious empire to flaunt their wealth on popularity or no so edie eno say asofo bi no enso so anasa godly men leaders no mo so no wo mo sisi aye adan akese ent na ho en showcase emfa ento emonten ema wo mo enhwe enti say wo mo criticize aye politicians and now say wo mo criticize leaders of the country wo mo kan hu no say eba no asofo emu enso so a ebinom enso so edansa suban no edi ewo eho na ebi enso so trust say or say this man is painting his own picture Emmanuel edia wode eba was say godly men constantly ensure the well-being of their members. They serve not to be served. Or also so edie no ebusia for me ka say me kan comment na edia ebedo so epa eya just say yeah papa Bishop Charles Agyin Asare ensemo de eba ya just wo de etu efo man penifo na hunu say yesika na ni kwa some de chase young ladies ewo memu Ghana fo hunu say de wo ka no wo mo so asofo na wo mo eye bi enti so wo man no enkoyi anase nyoma enkoyi ewo man ni mu a because of the asofo binum eye enti no asofo bi enti mi enka say enka eye politicians enimu ana sana say youth no anase emebuna na wo timemufo no ye pe catch asofo say wo mo ni kwanya say wo mo criticize eye politicians anam wode ntwefa ensemi ho say fabra ebebetu edwa e wotuma gh comment section na ebiem so like videos na share e all the social media platform so ekwia sikapa enemy that's na yebesan edi ehia ebi makram.